Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Muri iki gihe gikomeye isi yose yugarijwe n'iki cyorezo ca COVID-19, ndagira ngo mbibutse ko ubuzima nibwo bukungu bwa mbere umuntu agira. Turinde ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Twumvire inama abaganga baduha. Niba ufite bimwe mu bimenyetso bigaragaza uburwayi bwa COVID-19, gana muganga vuba kugira ngo ubuzima bwawe buramirwe kandi baramire n'ubw'abandi. Dushimire n'ubuyobozi bwacu bwafashe ingamba zo kurengera ubuzima, kandi tunashimira abantu bose bagerageza kubahiriza izi ngamba ngo dufatanye mu kurwanya no guhashya iki cyorezo. Dusabire abaganga bitanga ngo bavure abarwayi. Dusabe kugira ngo umuti n'urukingo bishobore kuboneka vuba. Igihe urupfu ruteye muntu, Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Yazanywe no kugira ngo abantu bose bagire ubuzima kandi ubuzima busagambye, nk'uko abitubwira mu Evanjiri ya Yohani. Imana ibabe hafi kandi ibarinde, ibahe umugisha. Murakoze.